watukufu message njo kanzani virebano el tasilinu ngananzo nitende nibehe message ya handani nitende nirande un grand hommage le grand docteur Mohamed Bashrafili. Mohamed Bashrafili. Qui est watukufu Mohamed Bashrafili? Qui est Mohamed Bashrafili? Parce que emana nambe heliyendri dabokanga bwandu wanjia rangu jana ngajomba rangu juzi walobanu watingo humkalia wekansi wemdeya wekansi wemkazazi fumbuzi nabo kwatujua kie Bashrafili banu kamndunguja mrungujo banu ngujibu mru ekamrungujo ya demru ekamra jiprepare ngondi ajibu mru ngondi ya demru ngondi atakam ngondi yanzia we mru mrutu alia hatsaha ndondo mruola yemrola halanda yemrola edondo halanda yomjini haundahu hasomo ndongwendri ebala kasoma dahu izo pia mrutsaha hazalwa nindo yembaba hedondo nzadzaha izo pia mrutsaha ngemda jajibu mru. Salama mwana mtukufu Musamda Homa, salama na zuendele. Salama le grand patriote mwana mtukufu Hamad Mbaye, salama na zuendele. Shamd katso huja yaona mruha rongwawa mranjia handiso mjibu arabalangu mjibu handiso mdeya handiso mkaza twabiambi handiso mkaza ndongo ya tsoni izo kazirendwa. Yune mana kanganjo janabe emalaba de machui hama hunzarione parce que uonde mjuka njanje mjibu banu hunzarione dene manena shamhini wala ikoni wa waili salama na mtukufu kwa morgazija wala ikoni wa waili njeni wajibu wajue kie Mohamed Bashrafili kono kie Mohamed Bashrafili yode message yangu ya handani wandwanu walewe kono message ya vili batukufu garjo huja garjo bira harmali les accidents zibira harmweti ya hatu sinatizi birembabi jana shalunga nanzoni nirdini ni hetena ni alerte parce que et situation gyo grave ba Komori et situation gyo grave ukaheni siku garchunga shia accident au Komori heni siku harma 2 mois za kamili en l'espace de 2 mois juillet na août va fanyiha 20 accidents ya sursi yo tirenge harma service ya hezerutu za Komori harma polisi ya Komori uka waresanse en 2 mois juillet août tizamba 20 accidents njajamba septembre tsena yaboga jamba presque 25 à 26 accidents en 3 mois juillet août septembre garjamba à peu près 25 à 26 harma presque 30 accidents za jira harma 3 mois. C'est grave ba Komori. C'est grave. Et baba ne manaza accident ziziliyo ndaboka azali halekeza zerutu. Dabo azalia yalekeza zerutu arditsina yalekezo zerutu. Harafanu ngwa profito de nabiyo. Yode message ya bilibwa tukufu. Mtsanza ndole tsakuyu rane jaje message ndani ngananzo ndrongoze mhu wangu mtukufu Abdusalam sasa monanze etimonova nabasa Abdusalam mhu wangu mtukufu mzee wa hangu uka michodo zamba c'est l'un des grands notables wa mjwambeni ngono ekakati wa handange wa bilari mwa mjwambeni si wambeni shi mshukuria si wambeni si mrespecte mzee Abdusalam mashulim Hussein mbaba Kasimu bwa Komoroi hafanya adandaru abuna mjokabo yetim rujau hafanya adandaru kono tizamba yetukuzana mjwambeni yehamba ndongoyo harimo mjwambeni ndocho mwishilia mzee wa hahe mnezi Mungu ya mrehemu mzee Husini uende kina ndo wazingaro mjwambeni makati ya hali isakabaza bakaze Muhammadi mzee wa hahe uende achoka premier yachoka na mjwambeni yunde mana kamitsudo haba ni sanjo humana vanu nganjo mtukuza ndomdo jale le suala linu ya juha ya se Komori yende ya kensi mbeni ya kensi ya bwerangwa mjado wendesa yawone uka hauno juzi ye maulida ya juzi ka tizamba ka maulida ka jabiranro na balonro wapange maulida yala wajuha watawa waja watata hunu Faransa
madhamana wa Mbeni wapange maulida juzi wazingarwa mji wa Mbeni watawa waja watatsahu re maulida ya janisa waja watatsahu nu Faransa watatsaya waja hunu Faransa yende mana kamze wangu mtukufu Mashulum Husini wano ukanga njoka wemru wa azali wehanza azali wehanze presida azali wemwanza juha wende wa Kensin Mbeni juha mze wangu mtukufu batizamba kanga umbeni ze problemi zimpeka jodo jiri yonga misure certain mze wangu mtukufu Abdou Salam Mashulum Husini mbaba Kasim mtukufu wano heni sanjo wana banu bahantu jodo hambali suala lini heni saya engengo jombu bonegosato kwanto ni vubua bonegosato anjodo vubua watukufu ngarinjawa harumwa message yandani tizambanga njovira harumwa hunzarione harumwa heli akajibu Bashra filosu kwa jana ni mwenese katizamba kamnungu za jajibu mrutsa hemru hamjua rangu tizamba kie Bashra fili wa Komori kie Muhammad Bashra fili wa Komori hazalwa harumwa salama mwana mtukufu Shamsuddin Musa hazalwa Moroni garjau ko hawo zahani la tije mwana mshewa isufe jihadi hahundre baki en 98 en 1998 hahundre baki yabondre baki hahundre baki littéraire yabondre baki littéraire hajwaja nu Faransa yajafanya ses études supérieures hatajo huja nu Faransa hakakol Vilcombe kuno Seine-Marne hatajonda yavili yo Vilcombe hatajonda iho hatajohenda hatoka imam harumwe vili hatoka imam rajende baki yaka Komori yaka mnejana hatoka shioni kajaka likodi hatoka shioni mbabahe na mzaza hahe wakamtukuza wanraka mwana kai mwana wai wengu janda luan Bashra file mwana wai wengu janda hule wanraka dumona ye talent yakaniwa yakamnejana yakadunda shioni wanraka jua deja l'avenir ya he mwana wai tizamba hahundre baki hajahunu Faransa hajafane ses supérieurs hatajonda Vilcombe hunu Seine-Marne hajaka imamu hiho halawaya hajahunu Paris hunu Diderot Université de Paris Diderot hajahunu Deja en langue moderne hajahunu langue moderne hahunu maîtrise tsena hahunu licence en linguistique na doctorat mais quel talent ba Komori mais quel talent tizamba hahunu Deja en langue moderne maîtrise licence en sciences msamani en sciences linguistiques hajandu doctorat sena mais quel homme ba Komori Bashra file il est encore jeune il a 45 ans il est né en 78 Yaboleo il a 45 ans c'est un jeune motivé un jeune courageux un jeune qui a du talent ba Komori c'est vraiment je suis très étonné surpris ya biographie ya Mohamed Bashra file tika surpris esanja protani jweba e biographia hai shaja nabona wandu watsuko kansi wamdeya wamkritike naona le fameux discours ya yambo sukwa juzi sabanono ifonitsa he ebano yafanya itsidinri wanu yafanya itsidinri halanda yafanya ndongondri ba ya biographie ya hendiyo yabya hundra ye licence ne doctorat hende hunu créé dans le 94 haka professeur wa langue arabe langue 3 arabe yabwe langue ya arabu hiyo haka yiho tena hado traduise la langue arabe en français
Harmaze media za arabe. Hado traduise. En français, adisena ye traduise et langue arabe en français. Yabaka Créteil. Tizamba haka professeur wa langue arabe. Créteil arma université ya yiho. Bashrafili hadunga botsena haka imam heni vendredi ende akado hutubu e imam haka imam heni vendredi Corbeil Essonne hajusa botsena haka imamu hunu Vigne sur Seine hajusa botsena wala yala Vigne sur Seine haja haka ufanya haka imamu hunu Ivry sur Seine. Mais tizamba mais quel homme, quel talent, mashallah, mashallah bakomori. Salam ala mtukufu libi padre, mashallah, mashallah Bashrafili, un grand homme, vraiment bakomori. Bueno, et makatianu gufanyo, et makatianu est professeur de lettres et d'histoire, professeur de lettres et d'histoire hunu Paris. De makatianu, parce que hazia tudoka imam. Gwano, rangu 2020 banu hazia hotodoka imamu. Emana kauzia zabarinri. Emana kauzia nabokaya haka opposa au conseil culte français musulman hunu Paris. Haka contre nizo ware wadofanya. Harimwe conseil tizamba de conseil ya culte musulman. Parce que haka gêne, parce que haka di santé en danger ou haka en danger. Haka ya en danger, yabaka opposant. Yonde manager retire en tant que imam. Abaha ha du concentre abasange professeur, bisonaba professeur de lettres et d'histoire hunu Paris. Mashallah. Mashallah monsieur Bashrafil. Mashallah monsieur Bashrafil. Nezimguyo hotukuza. Nezimu ya hansina moyo. Nezimu ya hansina moyo Bashrafili. Uka mbaba haho kajawona nai. Uwazaya kwa jawona nai. Uka wewe mnezi Mungu hotukuza. Uwazaya Bashrafili kwa jawona nai. Mnezi Mungu hotukuza. Mnezi Mungu uhanza. Mnezi Mungu haunika bela venir. Mnezi Mungu hotrace rutu njema. Bashrafili. Bashrafili tsene makatenu tsene nge secrétaire général yahe conseil théologique amshiandro conseil théologie musulmane de secrétaire général mashallah secrétaire général 2018 tsena en 2018 Henri Hakaya présentateur haruma télévision hunu Faransa présentateur iparwa RTV haka présentateur haruma émission ya dobira yiho ende ado présenter. Mais quel homme, un grand bravo monsieur Bashrafili, un grand bravo. Nezimgu hotukuza tizamba bo Bashrafili, nezimgu hotukuza bo Bashrafili usikiri udeshia malaba wandu watusoma bawutibani hao. Salamu mwanama mtuku Muhammad Junaidi Said Salmana Zondele, mwanama Stefano Shakira Salmana Zmodele, mwanama nde utsina nyangu Salmana Zmodele. Donc tizaba Bashrafili makatiano apa sange professeur de lettres et d'histoire hunu Paris. Yonde via hahi yonde parcours ya Mohamed Bashrafili tizamba il a 45 ans. Yo jeune 45 ans. Regardez c'est un bel avenir. Masha'Allah. Masha'Allah. Mnezi Mungu na majeze tena. Mnezi Mungu yado mtukuza tena. Halafana njonjenchibu malabatsali nu. Yawone koma malaba manda yanu. Waje salama le grand patriote Turam Lilian Komoko, le grand patriote salama na zonele manama Turam. Won koma ba komori. Mruya renge Bashrafili mruya soma uya soma Bashrafili uimruya soma Bashrafili na mwishiele dabalinu hela tsungo humide
katotia nidhamu ya kweli na mshele da baila la tungombe katotia system éducatif ya ukana wa wasoni namna lazima ikamtu ta eshatongeza inti yake yangabia bo bajara ile kikutina kile kutuelewa ishi na mwishi kasina mafudhi hamada au wanafiki ishi na mwishi watu usungiti wameza kweli na mwishi d'accord wata ma ministeri na ma directeur madhamana watona haya na mwishi bwa watona ondosho wamba na mwishi mala piso yao na mwishi mala piso bwa kumo sina notabilité yakaubilia mitijo mitio tungendo na warende hawamezi na masuka wenda uba hizazatu kasina mahakama ya kifujari na mwishi la tungo da bashtafi unugizoze l'école maternelle wai hata école primaire hata collège yebano yimri asoma na mwishele da balinu yebano yimri asoma bwa komori tizamba banu yakatujwa Bashrafili kiye Bashrafili ndabana kanzeni mwishele zisabanu yajue kiye Muhammad Bashrafili yelewe Muhammad Bashrafili oisibani hahe esawoi hasomo riono ze preuve ngasina matso riono malaka somesa rione zo yafanya riono yewo iriono ndahu hunza rioni hunza rioni hamba hasomo fardini seda budo hamba hasomo hasomo nongwende do chodo renga ze feye mapati ye jerone saka miti fanya mitsulu diploma Arabie Saoudite miti somo kare mbunano lisembala mambaba hanu woi hunza rioni ya somesa imratsu par monata to somisata shio ikoni hata mba shio ikoni ratsu par mona shay hazafanya unge ruasia bongo ngutojisa valizi yone hazafanyao valizi yezitarma magari no tarma avion yonjarma avion tsena ye jusezi nduzular mo avion ye lave avion badikazi hazi yo shakaniyo hakaniyo sana kamina ya normal opposition yonde hazi hakaniyo hakafanya za aeroport ya jusavalizi iho shejo kirka hazi abasa o wandrashaha hewa waili dwandrashe waili walo nuo wondo mangaliao ijo kir shay hasum oyasum nongendi ya jamba ringu ni kodura de réponse Muhammad Bashrafili ukangara jozi ntavuza hahi hata hunu faransa keja parosomesa tashio hunu ye mrenda ta yakanza ya viole mwana mshwangu mumbeni yakanza mviole mwana mshia mwambia ndokaya nsoni zunguwe yabwenda ngum yabo yahenda yanzwa mzunguwe ola mwanamshe ya juha ola hunzaroni yacho jwesa yaniso mbabaranga yaniso mkomeya mwanamshe wallahi nomswafu bwa komori hajuha henda unamtaza hahe ukayefundi wala ngutoni komeya ifundi wala nganzwa ni viole kabati wanruwanji wa mbeni wazijuwao bohunzari wanuka kwanzo viole mwanamshe mumbeni kabati mdu chosijua izo kuna johani yabo wede mru wasoma wede mrubani wa Bashrafili webani hahe wede mru wasoma ngarusha wede mru wasoma yesite mwakanyo Egypte boshonga wishiendo ngono wishiendo izwaka wakadofanya Egypte hena mru yala komoruja Egypte engamjo system yakadofanya gamjua bwa komor ka hena mru yala komor ya Egypte yemruwa yekajiensi raha katu jwensi heliendao yabo mru mafari yalo yakahula pendant des années yabrenga en charge mruola c'est-à-dire henisem ruola jorom na riali ne famille hahe hunzario nende garde mapesa nendo garde mbahindu yadwanga lemruola ikangonze yende ya hulemba hindu hunzarione yende ya mtashemba hindu ikangonze libelwa yenyu ba omalalio hunzarione yendo renge mapesa yal enda libe nyumba eluwaye bahiwi boka wanro helio warenge charge izo ndizo hunzari natsokanizo henisa josha mwana mkomari haja Egypte yabeza hende andaringe charge ya hahe hesabala balanga nzo ya domu arnaque balanga nzo domu bia mapesa yonde systema tsokaniyo Egypte ntajwamba tseneji systema kaniyo tizamba juzi hakadwa fanywa twabiambi parce que ntwanza nambeyemo shanga mjuwao hadwa fanywa twabiambi ni mzeye mzwati na mvumbua mzee yala lebavu la mitsamihuli ngone sinavuwe mzee huo yoye hadisi yo kabasi mndu hijua
ukahunzarione systemu ya kanyo Egypte tizamba tina hamba zensavu tina hamba shanga mziju wao ngamziju wao akomori uwode mrujo kajaba na habari ngujibu Muhammad Bashrafili uwode mrujo kajaba na bengu mjibu Bashrafili tibani hao uyimri asoma ngaro nawo riono ka uyihasomo yewe husomo inri usibale papie ulocha warenesa papie nono rambie ho wasoma ihosomesao hazufa nyawo rambie Bashrafili chonga chumwa na tizamba makatoninge professeur de lettres et d'histoire huno Paris université huno Paris yewe message Bashrafili ya toa juzi kabati mru ya juha ya mkritike ya mde ya kabati mru badi wewe ne mwana nyuhosha mhini malaikoni danyini no weli bahi shakujaona Bolto kujaona Hajimbe Swalihi kujaona Barufu kujaona nano wasayaba na Abega kujaona parce que wao welewa ka Bashrafili Muhammad Bashrafili olamri asoma welewa ka Muhammad Bashrafili kajamba ndabwezo yamba juzi ukazo yamba juzi hazisulinye nrokaya yeka javumba politiki kajamba ndongo za politiki shahazama nrokaya hashemeeza yo baba hatwe karanga lensi yinu yensinu ipoteya yensinu ngesungo jenda owana hatu wapoteya owana hatu kwaturishilia karifanya hamande makati ya hale rarejezaze zerasini za hatu rarejezo silamu rakanuo ibanu nga manzobo bodabala madzi banongwa nzu Muhammad Bashrafili yambe salama mwana mtukufu Muhammad Enzo ganivumbo ledabali la ikoni de ledabala la ikoni hunzarioni ibanu nga nzu Muhammad Bashrafili yambe izo tineza kweli kartu wana hatu walarma TikTok watungode sana wefanya tabia mbiti na arma TikTok iyo la hatu sisi wakomari harmo silamu yende la hatu sisi yabungo nzo Bashrafili yambe wanatu wapote harmasi TikTok wanatu wapote harmasi Facebook hata humedi msedie portopale wa gouvernement hazamba jana kangwanzo waringa decision wafanya hata waone wakansi watwalie zenogozi bira wa harmasi Facebook na TikTok hazamba ndo harmai conseil de ministre sokwa jana humedi msedie salama mwana mtukufu Muhammad Abdu gani ibanu ngwanzo yambe mwana mashamuhini ngamanzu Muhammad Bashrafili yambe barika jamba politiki kajavumba ata azali kajavumba mru ata opoza wa azali hatoka rongo wa omwendelo wa hatu kwa mwendelo wa hatu wansi hatu nguwa muyi omwendelo wa hansi hatu nguwa muyi uwana hatu abasa nguwa wadziri uwa songa nzwado rikomande uwana hatu lewo kwa tukiri mbio warongoza kwa tuishia na mjua rishemeze bwa baba hangu na mjuhe rishemeze ibanu tizaba ibanu nyinyi ngama nzo Bashrafili yambe d'une vérité c'est vrai makati ya nsi hatu ipoteya wanatu wapoteya wanatu katuishia wanatu katurongozewa yone za kweli yone vérité enobejo kajwa yambe katija bwa Bashrafili ndoki shanga mona bada yeye nguse tenir president azali gono nguse tenir president wa heda ula ifo mjuha mkensi mumdeye ifo mumdeye rango ko katsuda azali katsumpani hansi shaka bada ngudo azali ngumponi hansi aboye mndu mwema ajoka mndu mwema sharangu katsumdeya katsumdeya yaboye timwema yabokaja soma bankolinganye malaba bofahari wallahi bofahari ngawe daba bomna fahari mnafahari kwenye ngo idaba swafi banu tsojwa moyo tulabeso watu jwa bobo fahari hata omji mtukufu ikoni watu rabiha bandu hangwa no kaya fahari wala kajala ikoni wala timu ikoni fahari hunzarioni salama l'homme fort Abela Steve confirmation salama na zondele bwana omji mkoni walemewa nawe atefamia hao woto wafidia kana na tsojua yafe kasi na janai tukanti weda onrata basi abasa uda Bashrafili abande notabilite abande des imamu abande mafundi bwako mutazinu banu mchambakani mkazondra butazinu banu hazamba bana basa kamrati marongoza le dabalinu
tukanza sodea wanda tabasi garanzuru habia ndokaya Bashrafilo la tsaba ni haho hata madziyaho boshonga wano kuja soma hindu hata utoso utoka Egypte husoma tsavu basi salamu na mtukufu Ibrahima Abdulaziz salama na zondele hutosoma tsavu parce que kabati mrenda soma zenti za sharabu ya jahunu faransa ya kensi ya doda wandu ya kensi ya doka za wandu des animaux kabati mru bakomori ngani komdu defi banu ya nebe mdo kabati uwandu wasoma soit en Egypte ou Maroc au atoka komori wasoma komori wa jahunu kabati mri ya jebanu ya kensi ya doda wandu ya dode wa komori ya dode mafundi ya hatu ya dode notabilite ya dode madwamana wa hinsi ya hatu ya dode president wa hedaula ya dode mzaze wa hedaula kabati mrufundo hata badi le jindu la peulino wano le jindu la peulino salamu na mtukufu Irshad bin Isa bahinga ruhambia unrunga ruhambiao Muhammad Bashrafilo la sabani hahu olamri asoma olamne Mungu hamtukuza olamne Mungu hambangumanzo wano nezi Mungu hamtukuza gancho tambabisa na umwishi yezo ambao bodaba wishiendo wano wishiendo Bashrafilo yakauhambiando yo heshelizize kaya intide heli halambia ukaya sisi zisiwa za Komori yo heshilize ndo zisiwa za Kisilamu pia haruma le bavura hali nolinu esha chonge dini inu ya bakira ngwema hayo hata lewendi ni leo le suala sinauma bani rabu hatara minja lunda jawabu hakamjokao wazee wahangunga wana majawabu menji ya ulinika shanga mfikiri le suala linu ezamekao ndo rianshio zama bokao ngebidio le suala linu luzi silwa exactement na mimi tijomsa exactement mzee wahangu rais yafanye kungumanyo laho wazee wahatu mafundi watu voilà ile suala linu lijibulwa yo solution etsahau yo solution mbili ndaru kwezi ngono ngoya handani ndo ukaya izokweli edinini wasulibanu watukufu ganjo kama ishe message muishi anyonti pia ce fameux message ya Dr Mohamed Bashrafil ukaka janabu hata edini hatu ngetsungore jedingoni omwendelo wa hatu ngotsungore jedingoni koti ya mahali na rejeze heli rakahali rikebazima rejeze ya dini rikarima amani rangalo wana bo wanangwa pote yao tizamba Bashrafil jamba politiki kajamba hata shahatu tizamba hata suka hamba omwendelo wa hinsi ya hatu natsela mwana Mashamsudini Musa un bon discours dokabana nzunu hurejese bomna fahari wishendo zuruhambi yao ngono Bashrafil tsibani haho olamri asoma ngarachurambia ola somo tizamba olamri lona doctora ngena maîtrise ngena 2 grandes lettres soit tangue prof d'histoire et lettres yabongo nzono kwenditse suange secrétaire général wahe conseil théologique musulman hunu Faransa secrétaire général tizamba ka imam 3 fois ka imam Corbeil-Essonnes tous les vendredis ndakado hutubu ze vendredi Corbeil-Essonnes haja Vigny-sur-Seine haja hunu tena Vitry-sur-Seine emanakazia imamu emanakazia sidungi ya tsidoka imamu dabo ya kausante haka en danger hajiretire abasange profu de lettres d'histoire hunu Paris uende mdojo kanza wambe kaweba ni hahe ola kadi jusubuti yake ya jibana mangu mjibuni ulamria soma hawaji kamsia ndo ya kansa namba mnyanya ya ndo marugu za betizi ya kansa doda wandu yabore kanzaru ni kedura response kanzani bira batukufu zahandani monika koli Mohamed Bashrafil oyimri asoma oinde kino wanazuoni wa hensa tu asoma tizamba ile jeune 45 ans il a 45 ans Komori
Yabona Mjoka il a une belle avenir tout tracé, mashaallah, Mwenyezi Mungu yazirende. Une belle avenir tout tracé. Emri asoma. Emri asoma joy emrugo jukaja ya mabie ndongondri. Mimi negociateur njio jani jibu Bashir afini mabie ndongondri. Nimde zabarindri. Pourquoi? Mri asoma, mri atukuzani Mwenyezi Mungu. Watukufu ngaribira mwa deuxième message ngaribira woti zamba ngamina message mbili daini ya Bashrafil e ya vili lezenzia lezerutu zitsongwe zao owanyanasi wa hifa ngantomba bintinti message tsayinu ya hemwanama nezingu ya mrehemu ya mlaze banu vema le commandant Taufiki Hussaini nezingu ya mrehemu ya mleze vanu vema na mwishia ya diskuri ya mba tukufu ganjuwa nrokaya mwishia diskuru inu ganjoka wenji wa hanyu mwishia zwe hamba shanga nanzo ridoshi lilizana Katachelewa. Naki watelewe mkuelewa. Nasamiro kwezi. Katachelewa. Naki watelewe mkuelewa. Nasamiro kwezi. Sina usamio kwa watatu usami. Simambiani kama mwana nyangi, simambiani na tumondoni. Kayika mtuelewa mwambio nukaye, ututariyesha lia. Makatirulo na uyami. Barujunda kule. Misijani msaidiani na kubaliane, ikamrapa shale gari. Haone mwana yangu nobio, hembe tafadhali ala kuli hali, uozonzo roza hatu. Namwambie mazofera mpashona nyinao bamwe kuoza mbaiza siransi za ndabo za hizo suka zinaongela mdu ewe kareshiliana yonde hutuba hangu na mina nyoskale wa unu mweleze mkaya kaminda mina anyi hopara ni unu njafoni baba hangu njafoni mtazangu ngamina mrumshaka bena mwana siwarati ni mwangarieni ni mkubirini chachari mhubirini ya mwana mnazinji suluka umwendo wasto hima bari yangu wanadamu wafu wenji wakosa wenji semaliza ngamia na rihozo nsuroza hatu rihozo nonro toze malizinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamumbushu watukufu message nous ba Komori vraiment c'est un rappel yahe manyana Mwenyezi ya mrehemu le commandant Taufiki Hussaini sizamba inu rappeli ba Komori izo ya hamba kajamata buhata ngaresheli yao Mwenyezi ya mrehemu le commandant Taufiki heni siku hatodo konziani surtout moroni he circulation heni siku hata yeye waya atakado mvate des règles ya he circulation ya he code de la route Mwenyezi ya mrehemu hakado mvate sa izinuzo ya hamba à l'époque izo ya hamba ça c'est une chose justifiée bana basa uka kamdenda mbavi mazoferi wa hatu watukufu mazoferi wa hatu kamransi zembio zinu parce que zajale zinji ngazijau hezembio he vitesse soit de vitesse surtout yonde ilo surtout ndiyo sha surtout sena abo mrengo magari mrohe kamtsu contrôler le gari rangu malangalia ebanu ze frengizo njema ebanu ze pune ngizo njema ebanu est-ce que izo pia kamtsu contrôler kabati contrôler nane vitesse tena mazoferi wa hensi hatu na mkera dizengozi ziyedi ngosi en l'espace de 2 mois tizamba garjoba 3 mois va fanya 25 à peu près 25 accidents. Le mois d'août à une semaine, du 14 au 21, va dire 2 accidents. Na mweshele e ansida yala mbajini, moroni henda mbajini. Wanruwaili wa hafa. Ngano, wanruwaili wa hafa. Amsamani 2 secondes watukufu. Wanga wanusano wa viroba. Ngano, wanruwaili wa hafa. Voilà, wanruwaili wa hafa. En l'espace d'une semaine. Zentuzinu accident zajiri militse na mbili. Tizama kizo zinji 25 le mois 2 mois bas quand on bas les 2 mois bahi juillet août 20 accidents recensés par gendarmerie.
na mjokabo yore sheshe na tahana jua na undua naona uke gendarmerie wa recense en 2 mois 20 accidents. D'abord maintenant un peu près 25 d'abord 5 à 6 septembre va dire un peu près 5 à 6 accidents au mwezi unu deja. Au mwezi unu deja. Mtsawana ezajiri juzarmu wanasha hatu. Nyezingu ya warehemu msamani rangu. Wanasha hatu wana. Uwaili wanu nezingu ya warehemu ya walezevanu vema. Tizambara mwe message yajo nekaye mzima hahunre baki juzi. Haunde baki juzi. Elle a 17 ans. Oyala le bavula hatu le bavuya mahame ala seleani ya mahame. Doi. E wabili oyala iwani. Oyiba handu diplôme omahaunu. Elle a 22 ans. 22 ans oyi. Yalo yata yete fulwari hunu. 22 ans handu diplôme omahaunu. Wato hata wajobaliwa beha l'hôpital marufa to farikio et yabala le gari et makatianu qui entre la vie et la mort. Amkeravi mazoferi wa hensi ya hatu namkeravi. Namkeravi mazoferi wa hatu mkeravi. Nabake sensibilisation. Nabaka sensibilisation. Et madwamana wa hensi ya hatu namjurisise ye code de la route. Namrenge ma gendarme na ne policier wa sur la route. Wake sensibilisation. Tizamba l'état comorien hotukufu hanyu namjurisise le code de la route bakena ukire helinu. Tizamba e baba nunda boka azali halekeza zepare. Ibanda boka ye pare yandi samuroni huenda hahaya daboka ilekeziwa inde mana wanruendo mbio e kaile keziwa wanrungo dombio bahabo na sofanya maunda fara hamada unu faransa wanrua kaze de dodani bake dodani bari kangiso wanrua kaze de dodani partout yone sabe sandu kwa nado na zembio hau e president Azali yatilekeze rutu ya zirensi zimenyehe parce que badi abo zimenyeha badi abo se wanrua jode ndambabi e kazeri tuzimenyeha wanduwa jode dambavi mtsawane rutu yandiswa juzi antro mje mtukufu wa mtsuje huenda fumbuni ngome e rutu yandiswa fanyiwa ngabo mahalesa hafanyiwa e parelo njema wandu senda zembio yuho deja bajira sida juzi le bavuilo tizamba e baba dabwe pare Azali elekeza dabwe ze pare zilo njema inde mana wandu mbio Mdugu jeta yende ya juo yafe yabale wandu de passagers mriabale mbio hata yenda ta 4e ou 5e vitesse yende ya wandu wafe ya juo yende ya wandu wafe skiti aswafi des jeunes filles comme ça comment des jeunes filles qui avaient une belle avenir. Non namkeravi non namkeravi mwa mazweferi namkeravi namsikiniona nasi namsikiniwa komori mazweferi wa hensi ya hatu namsikinie maraia mazweferi yazinu siamba wanashe wanu hafa wanashe wanu des jeunes filles tizamba qui avaient une belle avenir et madame shi André baki juzi namkera zima zoferi mzie namsikinie maraia namwasikinie ekanga mzomjuma mfe namsibala la gari wanyi majiuwe namsenda wanyi majiuwe na mwende wanyi shamsibale mungu mwende muwa mru hafu no subhanallah alhamdulillah rabbil alamin batukuf alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah mazoferi wa hensi ya hatu namsikinie maraia basi nsi haki heni sikurtungo hishia mria hafa
heni siku tuweshia aksida wandu wa hafa hata juzi banu ngabo mrumu ikoni ya balagari henda bonde sema na hahe wode mana hahe ya mzaya subhanallah. C'est pas possible. Namsikinie maraia. Mazoferi wa hinti hatu namsikinie maraia basi nti haki. Tizamba gabo mbaba juzi ikoni yala harmunji ntifu kwa ikoni. Hatso bala garenda bonde sema na hahe kajaka jua kajaka humona mwana kamziani umna mwana wa 2 ans 2 ans hamwe écrasé. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mazofer wa hinti hatu ngani mrejeni tena namkera dimziye bari tuamba banu le commandant Taufiki mnezimgia mrehemu ya mlazebanu wema hazabanro na tina hazabanro tena ukaya bwana namsikinize famiza hanyu namsikiniwa wana hanyu bwana namsikinie mijia hanyu namsikinie namjijua kanganya wana namrantse vitesse namrantse nda zembio zinu namkera dhima zofer wa hinti hatu namziye digosi heni siku rutungosha aksida ukomori heni siku non trop non vraiment non trop c'est trop yende mana kanza njendi nshemeze banu parce que c'est très important ba Komori c'est très important zango le code de la route c'est très important les accidents sont très importants il faut saisir dingosi tizama il faut l'état comorien wa durcisse wafanya ta wa durcisse code de la route warenga mesure arme code de la route warenga mesure arme mazoferi wanu kono warenga mesure parce que kena ukirehelinu madujo kire mkatujue ejo hunda manyanya Komori ejo hunda mzazahe au mbabahahe au manyanya ya pashe gari ya shaka hafanya aksida yunambo kana naribezari ke alerte inu ba Komori tout peut arriver et madame Shewoyi ça peut être c'est ma soeur madujo kire madame Shohangu yende affaire magariba yafanya aksida haumanzani wangu au manama Vanuzi karchutse hapana mtatsudomo kanya kabasi ntsina mana mafa yabo ntsina manzani wangu no ça peut arriver à tout le monde zangozinu yabona ribezeri stop na Kabula rambe stop dingosi bano mazofero nti hatu namsikinie maraia na mwasikinie basi nti haki bano zinti haki azali halekeza zerutu zilekeziwa wandungu ndwambio na itizaba ingabo azali na ziyati lekezeze rutu na zirensi chacun kirehelinu tizaba heni siku toshia accident de route accident entre Yepare yala Moroni henda Mbajini entre Yepare yala Moroni henda Hahaya entre Yepare yala Mbajini huja zitunzuyu tous les jours c'est comme ça tizamba l'état doit gérer ça maintenant wajurisi zanongozinu emazofer wa hensi atu namkera dimziye namziye zambio parce que les accidents zijao c'est la vitesse des vitesses ine zambio vous vous rendez compte on mchungo emazofer mchungo wa ndo hifa les deux jeunes filles là on a chez le nom wahafa vous vous rendez compte ça kamnasema ka conscient namke conscient zinupia ngamchongo do ambilwa heni saya sensibilisez-vous ngamchongo ji sensibiliziwa mazofer zimpia ngamchongo do ambilwa ukakamranti zambio zinu heni siku ngamchongo ambilwazo shabanu komo mrenda fanya aksida hafu hawa ndu hafu yeye ngena moyo ngena bajubu ya julubu hematso
donc watukufu ngereka zobanu chansoka ntoka hanza njibano hakadabili ni janishe meze parce que minga mi vraiment surpris ngami surpris swafi na una nsongo wana heni siku accident au Comore. Salama mwana mtukufu Mhajiri Jawadi, salama na zondile. Manama Abdullah Fayad Jimo, salama na zondile. Ngono. Hamaskitifu vraiment ngaskito swafi. Hamaskitifu ba Comore. Tizamnezi na jele leta warege decision. Nizonambe mazoferi waziedi ngosi. Ngono. Watukufu isonzi habari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vive les Comores. Vive les 4 îles. Vive la République islamique des Comores. Vive le pays de la Lune. Vive le pays des îles du parfum. Et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani, président de l'Union africaine. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.